mim kut thla ninga ni kan lo thleng le ta tunlai chu Burma buaina China a in rol dana thil in thlak dang lama ommek ni in a hriata TNLA lam kha China in an kam kha thu kan soi to a TNLA hi China hian an huat wang emo lam ai ma in China hian a infrastructure hum him atum na lam ni in alang kan riat angin $1 billion tam takin China hian khove la thunun theinan malak na bon tak mai Belt and Road Initiative fan ti chu mason na kong pui sialin China ramri Burma state then khata po hian chu anakal tlanga henga malak na te hi indo na muna chang to a nam sipai ten heng lai China malak na mun tam tak hi an thunun to ani Burma China infrastructure te chu chemai theidin muna andinga kumtam tak Burma optu te alo biak that to na le amalak na asukuk mai do na nga in China hi tun naya an phusa le ramri an ham sipai le junta sipai ramri area in ka haina nei puin mase bo chiata niya in ka na achuak zela China amang anga nam sipai TNLA chu che to lo turin vau khana an petaruai mai mase nambil sipai te hian an malak na an cholsan om hriata ni lova ani na taka chuan junta sipai le nam sipai te po hian China atangin pur an so ve a China hian a betha ve ni in alang thawa hei wang hian China mun ma hi tun thlengin ti chiat sakala ni thu hriata ni lovani heti la hian China hian junta sipai ro rel na khai chua atum na lama Myanmar People's Red Line a bo chia em tun haya China hi junta lama nge atran nam sipai lama ti chungchang in nial thei tur takin thilakala China tan chuan biak chiat thei an ni lo ve ani nam sipai an chak chho zela junta sarkar hi engchen nge akal don engchen a rei nge ro rel don hriat ani lova mase junta lam hi sarkar pa ngaya China chuan an pomthlat maya malak na lian akal pui mup zel tho sipai sarkar nen malak na lian China chuan akal pui mup zel thawa junta khai chua atum na lama hian nam sipai red line abo chhe MT chungchang han soile lokila China Foreign Minister Wang Yi an August ni som palia Naypyitaw atlo khan Beijing in Myanmar buena chinfel tumin malak na thar akal pui ti asoya mase kha masial na awangan nor na alani thawa junta khai chua atum na pakhatani Wang chuan junta boss Min Aung Hlaing ne na China chuan a sarkarin point nga a siam road map chu a thloplat ti asoya political inrem na siama democratic transition process chu rang theyang bera siam thata phuta kalpuya phuta hunrei tak chunga buaina omto remna le mon na nget tak kong zonangai ni in asoi Beijing chuan Myanmar a buaina chuak ram chung thilapon lam in rol na le China le Myanmar in lai chi na in rem lo na tura malak na emo China sarkar soi chiate motum na engpo adodal thua soi ni nuwa chiang maya mekong len seng cooperation foreign ministers meeting na ya Wang chuan Laos Myanmar le Thailand atanga atho puiten hena China chuan athil tum bul pui pathum manaya Myanmar hi civil strife mi pui torna noya om tura ni lova Association of Southeast Asian Nations chung ko atangin lakran tura ni lova pon lam sipai te lu chil le ti boy kan phal tura ni lo ati Wang hian August ni somni pasari atanga ni riat chunga Beijing a US National Security Advisor Jake Sullivan nena anin biak na khan Myanmar chungchang an soi boka August tha a Wang anena in biak na khan thil tum chiang tak China chuan atilanga China chuan Myanmar chungchang adin munchu international community nena athlena ram rang thlop na zong mekani hei hian junta thlop na le chumi atanga atopa mi pui sarkar hruailu tumna ni in China chuan a soi ramria sipai drill nei August ni somni khan Southern Command of the People's Liberation Army PLA chuan China le Myanmar ramria live fire drill hotling takanei ani thua soya drill hi mun palia na yania heng zinga hian san state marlam ramri lama sumdo na mun pui poimo tak muse bula na yani boka muse ti lo chu Myanmar le China ramri mel sangkhat le zathuma thui chu tuna hian nam sipai thunun na hnoya om vek to a
Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Tang National Liberation Army TNLA te chuan tun thlengin China ne na in nei tak an ni awangin malak na pui tham tak an lakal pui du lovani Beijing hian sipai chakna lan tirnan le vo khan na MNDAA le TNLA baka United States Army UWSA te po vo khan nan he drill hi kal pui ni in an soi June thatop lama nam sipai tangrual ten Operation 1027 an kal pui le nuwa khan nam rang sipai te hena China atanga bungro phurlu akhap boka MNDAA le TNLA ne na anram ri China chuan akhara eitur fuel damdoi le inbiak po na supply ati top inkal po na supply te engkim ati topa sipai drill ne na inzomin United States Army ina anthunun ram MNDAA ina kokang bial ram ri a namtit crossing te po kharani August ni somni pasari khan Myanmar a China Special Envoy Deng Ji Jun chuan China ram rikhopui pakhata United States Army Commander-in-Chief Bao Zhangjian fapa Bao Ali Khamle United States Army Vice Chairman Zhao Guanan anen inbiak na annaya atuk zinga deng hian Unan Province sa Teng Chonga Kachin Independence Army KIA Vice Chairman General Kam Song nen inkom na annei bok Chinese palai hian state chu TNLA le sarkar do dal tu pol dang te hne na ral thuam le supply petolo turin avau khan ni in an soi KIA chu indo na ban sana sarkar ne na remna zonga inbiak na nei turin a hrilbok ramri khopui rui lia om Beijing ina director athunun Chinese pol chuan KIA vice chairman nen inbiak na hian antel ni in a soya ni nei nuwa ruili National Security Council Commission in TNLA nena vo khan na ti chuakin hei hi kan puan to nge kha TNLA chuan indo na ti top ngal se san state marlam le China le Myanmar ram ria rim na le mon na vong turin an du thu China chuan a soya China ne ne tho ho na an nei lo chuan China atangin sipai malak na lian tak an ma chon thei ti thlengin vo khan na manga zil an ni Chinese embassy chuan he vo khan na hi adikem ti adikla diklo chungchanga news agency te zona chang lova chuai chuan China Foreign Ministry in China in Myanmar rem na le in rem na siam na konga chan vo thatak anei chun zom zel dona Myanmar marlama di escalation akal pui zel dona ni ti in po sa siama TNLA laka vo khan na hi China in achhuale chhualo chu embassy chuan an nem nget lova Maseram ria thu nei tu te chuan TNLA hian in dona ati top lo chuan TNLA zirtir hlak na tur policy China chuan a nei tian nem nget TNLA point vo khan na hi an dong ngei ti an soibok China chuan kumsang khazukwa somsari pakwa a Vietnam ramma beina po hetiang bok hian deterrent and disciplinary action ti vo khan na hi alo mang to chu vo khan na chu aron soinon le ani Beijing chuan a sipai te churam ria da an ni thu le nam sipai ral thuam keng pol TNLA ten China du dan an zom lo chuan an du lo chuan China chu sipai lama mala turina in pe ti an soibok TNLA an vo khan na thar hi China in January thalai hol khan TNLA le MNDAA te chu junta ne na in ka hai thuthlung ziak tur anor hnuwa ni in an eile in fuel le damdoi supply ti to pani tur thu mangin alo vo to ani China in ramri khara du thu sam ati hlotin lo hnuwa China chuan sipai chak na man mai thei ani thu soi ta hialani tun na ya China thu soi hian ral thuam manga indo na a in biak na nei adu zok ti ati lang haw lovani Beijing hian kum thum kal ta chunga Min Aung Hlaing le a tho pui hruai tu tla chemek te hi a hrachianga Myanmar sipai te chuan indo na chakna an hlo mek ti po a hle ma se China ina ngai tu ber chu Myanmar a boizel chuan he rama China in investment kal pui chumi chuan chet na lian taka tok to na diktak chuan China Myanmar oil le gas pipeline a fuel supply kal pui na hian sum don na hmuna na sang tam tak chu chemai thei din hmuna lo oma an om don ti China hian a ngai tu ani chutiang chuan China chuan mani masial na awang chawa sarkar hlo cham junta sarkar chan chhual lam mangai tu ri zel ni in alang
January thlakhan san state marlama la siaw a junta Northeastern Command chu bei ani lai khan Beijing chuan MNDAA le TNLA te chu indona inramna thulhung ziak turin anora MNDAA le TNLA te chu indona remna tluan ting ziak turin anora anin rolna hnung ber hi Myanmar kho puilian ber pani na Mandalay le junta Sipai Academy omna pin olwin nam sipai ten an bei wang khani China hian Myanmar mi puite du dan chu adodala Hoisen taka sarkar beitu revolutionary group zingami TNLA nena supply ati tlemba ka sipai manga malak ani turthu mangin vauna asiam ta ani China chuan Myanmar ram chung boina pon lam sipai te in rol chu adodal thu puanga chuti line China hi pon lam bi ani chungin Myanmar hian thuk takina in rol ti kan hrevek ome heti lai hian Myanmar junta in do thlona te chuan Chinese factory bula boman thlaka Myanmar junta airstrike hian Sageng region a China ta Tagang Town nickel processing factory bula kho pakhat chu beya khomi engamaza tan thi ni in Design People Administration chuan an tar langani Mektila airbase atanga jet thlok chuak chuan China ta factory atanga thanglam KM thum vela hla liberated territory a Mangkon village market chu a bom ni in an soi China hian Myanmar investment lian tak anaya heng zinga hian mining project engamaza tan naya Rakhine state a Indian Ocean atanga Unan province thlenga oil le gas pipeline kalte mek oil le Mandalay biala San state marlam hei hian apal tlangani heti la hian Myanmar junta in an then om Mamuk township lak let an tuma wangin Kachin state Bamo township a indona lian takadar mek Kachin Independence Army KIA le atran rol pui pol ta chuan August ni som pakwa khan Mamuk township a sipai sarkar kul pui hnung ber Light Infantry Battalion 437 headquarters chu an lo la towa hemin hu hian junta hian he kul pui hi lak let le tumin man la mek ani he thubot seila hian Bamo township a ong mayai khua chevela buena a chuak mek ni in KIA thupuang tu Colonel Nobu chuan a soi he headquarters hi Bamo a military operation command 21 tetan mun poimo atakania Bamo atanga Mamuk thlen tum sipai te chu Bamo atanga KM sompani vela Mamuk atanga KM somparuk vela hla chuan ong mayana antang meka KIA ten an lo lambun ni in an soi junta sipai te hian armor vehicle drone mangin beipuyan thlaka nitin mai ong maya che vela thlona mangin beipuyan thlak mek ni in KIA te chuan an soibok heti lai hian Min Aung Hlaing chuan junta sipai te chuan counter attack mangin an chang le don tia soi tunkar chung khan San state a sipai bei mek nam tlem jok ral thuam kengpol lian pathum te chu official in Burma sipai sarkar chuan fir fiak pola an puanga hemin hu hian counter attack mangan nor let an tumta ani ole Israel lama po an la buai tuang zela deal siama har ngat hle ani kan puan tak angkhan Gaza le Egypt ramri Philadelphia corridor le Nazarin corridor atanga sipai lak chuan tum lo wang khan deal a har satna oma mase deal face khatna Philadelphia mun then khat atanga sipai tlema zong lak chuan tumta ka chuan deal hi siam thai ani mai thaya mase face ni na Gaza atanga sipai om hroi chua vek an ngai dona wangin face ni na second phase hi kaltlang pui thayani angem machiang to lovani anla buai nuai ni bera dil lam hi Israel Gaza indona hiana thupoi mo layani a ngainom kan ti lo deu ni in na lang sia dil lam hi chu khati chin khani se mania an commander sukar phubalak nan Hezbollah chuan drone le rocket zathum som ni vel mangin Israel an kapa mase kha Israel in Hezbollah chet ma an chet khaltak nuwa ani lian tham taka Israel beina tur rocket sang riat le drone sang ruk an buat sei chu Israel intelligence ten an lo hrele veksia an chet ma in Israel khan in do thlona zate la tir chuak ta an va chu cheta boy mai ani kha khamin nu mai khan Hezbollah chuan Israel kap ngala mase Hezbollah ral thuam tam zok Israel beina na an puwa cha tam zok an ka chiat saka wang khan rocket le drone thum som ni mangin Israel an beilet ve ani kha mase Israel hian a mel ma angai dam ngai lova
angai na thiam ngai lo ti Hezbollah hian an hriat ve kar wangin indona puitling ti chuak lo tur zongin Hezbollah leader Nasrallah Khan ruam manna asia mani kha precision missile mangate Lviv ka tuman nia mase an mangam talawa October ni sari atanga Israel beinana an man ral thuam drone le rocket mangchavin an beita chu chuan indona lian zok a thlen don lo ti Nasrallah hian a hriat lok wangani khatia phuba an lak nu khan an ho tu pa khan he beina result a hian kan lung oi ani chuan kan du to kanga mase kan lung oi lo ani chuan kan chhun zom zelang nimin lama Hezbollah che dan en hian an la lung oi lo ti a hriata rocket zavel zet an kap lut le ta Bible hun lar tak Galilee lama Hezbollah chuan rocket an kap lut le ta chiam mai Hezbollah hian Galilee le a che vel chu rocket za chuang mangin an bei le tarup maya chiat nan la satak athlenga ma se thi an om lo thung nimin khan Hezbollah atangin rocket za chuang Israel marlama ka lu ania rocket puak wangin kang maya chhuak ka chiat na thleng ma se hliam tur le thi an om lo ni in Israel thunei tu te chuan an soi nimin lamkhan Lebanon atangin Galilee panhandle area rocket somruk panga vel ka lu ani ti in Israel Defense Force chuan an soya anua ka lu belzel ania avain nimin darkar somni palikal ta chunga Hezbollah ten rocket an ka lu hi za atling to rocket engemaw zatin marlam khopui kiret simona aka boka in pakhat ti chiat ni in thianom lo thung IDF chuan rocket thren khat chu air defense ten an lo dang ni in an soya rocket dang te chuan mun ol zau takan kap ka thlak kher an ngai lo kang maya chua ka kang thel tu te hian kang mei hi ti mi tumin ma an la Iran thlop Lebanon firfiak pol Hezbollah chuan he baras hi an ti ani thu soin Israel sipai mun an bei thu an soi nimin tlailama Lebanon atangin ramri a mi pui chen na satula a projectile pakhat ka ani boka Western Galilee a Zarita rocket pangadang ka lu ani bok Zanlama IDF chuan Lebanon atangin Kiryat Simona area anti-tank guided missile pakhat ka ani thu soin Galilee Penhandela rocket somthum vel ka ani anti-bok Sipai lam chuan rocket thren khat chu an lo danga thren khat chu ka thlak kher ngai lovin mun ol zau taka mi hring chen na ni lo ruwa ka atla kafar blum bula kang mai a chuak bok hemin hu hian an mel ma te thung rul lo ngai lo Israel chuan phubalak nan an ral thuam an tir chuak vele a Hezbollah chuan Israel poi khoina thlenga hian hliam an om lo ni in an soi ve bok Israel fighter jet te hian Lebanon chimlam kauna en le khabrikha a Hezbollah rocket launcher te po an kapa hei hi amma a Israel la ka be pui thlak na atan an man thin mun ma ani nimin tla khan IDF chuan Lebanon chimlam hola a building pakhatan kap ti an soi boka Hezbollah operative engemaw zat helai hmuna hian an omani Israel ramri khwa Kiryat Simona a chung ko pakhat chen na in chu Hezbollah rocket in a kap an pa ber Eliezer Peretz chu marlam khopui safets market store la omlain municipality atangin khopui enkol tu te atangin a chen na in ka ani thu hi an hril direct chin a chen na in hian kapa Peretz chuan hetiang chet na hi alam hu ngai lo thu soin chet na ra phlak tak an to thu a soya Peretz chuan he in saknan hian kan thei top le kan tha zong kan nei zong kan mangralani ati nimin khan IDF chuan Lebanon chimlam zikhina Hezbollah rocket launcher an kap chhia tian puang hei hi amma Israel be pui thlak na atana an man thin ral thuam an ka chhuwa na hmun ani khiam le aita asapa Hezbollah in Israel be na atana an man thin building te po Israel sipai thlona ten an suwa sambok heti lai hian zan khat chungin khochak lam atanga Israel lampan drone chu air defense ten an kap thla a Sipai lam chuan drone hi Israel airspace a lut lo ni in an soi Iran thlop Islamic resistance in Iraq chuan drone ka chuan na hi an thoka Haifa longchol na hmun an bei thu an soi Iraq a Islamic resistance chuan Gaza Israel le Hamas indona hian drone mangin Israel la ka be puyan lo thlak fo to ani
October ni ria ta tangkhan Hezbollah kai khruai sipai te hian ni tin deuh tho Israel ramri a mi pui chen na le sipai mun te chu an bei thina Gaza indona Hamas ho an tho puina ani thu Hezbollah chuan an puang cham chi bok Indo tana tangkhan Hezbollah atangin Israel lam hi rocket sang riat chuanga ka ani to ani tun thlengin he beina hian Israel lam atangin civil mi somni parukan thi towa hei ba ka hian IDF sipai le reserve somni pakhat thi to bokin Syria atangin beipui thlak na engemaw za ta om to bok Hezbollah chuan in beina kalpui me ka hian Israelin an member Hezbollah member zali somthum pani an tha to thu soin Lebanon a hian Hezbollah member thi tamberin Syria po Israel beipui thlak na awangin Hezbollah member engemaw za tan thi to firfiak pol dang atangin operative dang somsari paruk le Lebanon sipai pakhat le Lebanon sipai pakhat le civil mi engemaw za tan thi to bok Russia in dawana avung zela mi somnga pakhat thina Russia in ballistic missile kalu nuwa beina lian tham tak kalpui chhun zom zela ni hetila hian Poland ramria Ukraine thlang lam kho pui Lviv chu Russian missile le drone manga bayania hemia wang hian mi pasari an thia anjinga hian naw pong pathum antela thijinga pali chu chung ko khatami an ni prosecutor's office chuan mi somli vel an hliam tia soya school medical facility le city center building dang tepo Russia hian a bei thu soin Russia chuan sipai ne na inzom mun an bei ni in anin soi thung Lviv chu bei ani awangin Poland chuan a himna turatan fighter zeta tir chuak bok Russian missile thok lai an ka thlak le chumi ke them chu Central Kiev Kriviria atla hotel pakhata dengfu achia a mi panga velan hliam ni in Ukraine Emergency Services chuan an soi Ukraine Air Force chuan Ukraine rambial pakwa energy facility le infrastructure poimo tak tak te beina Russian missile som pathum akap chuak tia soya chung zinga pasari an kap hla drone somni pakwa an ron ka chua zinga somni pani an kap hla ti Ukraine chuan an soi Ukraine mar lam khopui Konstantinivka a chen na in an ka awangin chen na in Russia chuan a ka awangin mi pakhat an thi boka mi pathum an hliam Russia thlona manga Ukraine Lviv beipui thlak na mi pasari an thi Ukraine khothlang lam khopui Lviv chu Russia thlona manga bayan nia beipui thlak na hian mi pasari an thi napong pathum po an tel ni in Ukraine official te chuan an puang Russian Kursk region a Ukraine in maktak maya beipui an thlak nuwa Moscow chuan aerial attack mangin na takin Ukraine a beilet mek Moscow chuan aerial attack mangin Ukraine khopuya ral thuam lian an kap lut mek Lviv Historic Center chu missile le drone manga bei ani awangin Ukraine official te chuan khothlang ram te chu Russia ram chung thuk taka target bei thena tur pui turin an ngen nona Russia ral thuam ka thlak na tur defense air defense system le long range weapon peturin an ngen thar le bok NATO member Poland ram ribulo om Lviv fa hian inchim karatang le labo zon na tho chhun zom zela nia nimin jing ni chuama in Lviv fa hian siren ria Mayor Andriy Sadovi chuan mi puite chu mun him lama in son turin a hrila heti lai hian Ukraine air defense te chuan missile engemaw zat an kap thla bawk ani mi somli vel an hliam ni in prosecutor's office chuan a soya he poi khoina hian school le medical facility baka khopui chhunga building hrang ati chhia ani Lviv beipui thlak na hi Ukraine rampuma beipui thlak na zau zok kalpui mek lai a thleng ni in missile som pathum le drone som ni pakwa ka lu ani Ukraine chuan missile pasari le drone som ni pani an kap thla ani President Volodymyr Zelensky chuan khothlang ram tangrual ram te chu Ukraine ram chuan firfiak diktak Russia a chan let theinan ral thuam kap thui thei jok peturin angena hei hi khothlang lam hian an la phal saklovani Moscow ang khopui Ukraine hian an kap ani chuan Russia beilet na indona chu aturu hledona mi puithi boral an tam hledona ni indona ra phlak jok a chhuat thei dan tur nai to hian an thlira NATO versus Russia in kar thlenga akan kai an lawo wangin Russia ram ril zok ka nan an ral thuam an pek te man tiran la phal lo
nizan lama Lviv fa beipui thlak na hi bom lian tak man na poltawa bei ani mi somnga pakhat an thi hnu loka ani Russia in Ukraine khotlang lam pol Russia in Ukraine khotlang lam Poland ramri a bei lain Poland chuan Russia ti buai turin Russia thlona ti buai turin in do thlona an tir chuak NATO member Poland chuan Russia in Ukraine thlang lam Lviv a bei lain khopui Lviv ramrin naya Russia in do thlona an ron thlo kwala wangin Poland chuan in do thlona rang takin a tir chuak ve ngal Police le allied aircraft te chu an phit chuak ve ngala mase Russia lam nen hian Russia in do thlona te nen hian an in ma chhon lova an kir le ani Russia in Ukraine rampum a be na sat nu ni riat chunga NATO member defense active ani voi thum na ani ole atlang han ko mila indona chanchin thar hi puan se na ni lova Russia sipai malak na thar chu apui tham hle ni ni chung ringot hian Ukraine khopui bialenga mazata building lian tak tak sipai ne na inzom an kap tlusop al khurum rum to maya mithi po an pung zel kur satanga Ukraine sipai no chua to min counter offensive Russia chuana kalpui don mek bok chuti lain barmalam man la buai zela chainaram ri state a borok dang lamat thlenga nam sipai KNLA chu an malak ti top turin China chuana du'a China mun ma a chia ani chuan ara chua tur engpo an phurngam tur ani ti in China chuan Vietnam an chet na anga sipai chakna KNLA la ka man thai ani thuan soya chuti lain ham sipai ten Burma sipai mun an thunun bel zela ong hlaing chuan ham sipai te la ka counter offensive kalpui ni don ati bok China hian a pui don em hriat ani lo chuti lain Israel buena atop mai lova top mai tur mel po pulova in rem na soi ve bok ma se an du dan in pom tir tum ve ve an nia in rem na a om lokin a rin om lo chuti lan Lebanon atangin Hezbollah an che thar le ta darkar somni pali chungen rocket zavel zet Israel Galilee le marlam ramri kho ate an ka pluta building a chenwal thi ero anom lo thung ole du to kila hengin do na te hian khovel ang hong meka khovel ei barzun na economy ate ngong ane chho mek boka ngai ven lo thei ani lovani chu ayana sa angong lian jok thleng thei renga ni khovel thil thleng in do na thu thang te mumal zo ka ihriat theinan he channel hi lo ngai chang zel la min la subscribe lo ani chuan khonga yen min lo subscribe ve don ya mangtha le phot ule